पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवतल सत्तरी, फोणेचो अंत्रुज महाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणच्या मेरेन, गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळया सिटीग्रामात. काँग्रेसीचो तुल्यो डिसोजा म्हणटा की सालिगांवचो प्लांट खंय ओवरबर्डन जाला, ते खातीर खंय तेंच्या लोकांक खूब त्रास जाता. तेजी कॅपेसिटी आसा तो 100 टन्स, पूण खंय चड जो गार्बेजीचो ट्रीट येता त्या खातीर खंय ताका शोकेस नोटीस सुद्दां इशू केल्ली की हे सालिगांव गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट पळय आसा तें बरोबर चलना, की थंय वास मारता म्हणजे खंय ते प्रोसेसीस पळय आसा ते सारके चलना म्हणून. आवर फियर्स वर कन्फर्म्ड when on 24th of December the Goa State Pollution Control Board issued a show cause notice to Hindustan Waste Treatment Plant and Goa Waste Management Corporation, clearly outlining all the deficiencies and all the shortcomings in the functioning of the plant. The Hindustan Waste Treatment Plant has submitted its reply to this show cause notice, and this reply clearly at points which are the exact difficulties faced has placed the onus on the Goa Waste Management Corporation, because we all know आमकां सगळ्यांक बरे भशेन म्हायती आसा की हे प्लांटाचे मेजर इशू पळय आसा, अनसेग्रेगेटेड गार्बेज इज बीइंग allowed into the plant, and this plant is not suitable to cater and treat the unsegregated waste. आयची महाशिवरात्रीची परब गोंयभरान भक्तांनी बऱ्या भक्तिभावान आयची शिवरात्री मनयली. ओम नमः शिवाय.
गोंयभर जे बिझनस करपी लोक तांकां NRBचो ग्रूप बिझनस गोवा अवॉर्ड फावो जाला. तो गोवा मेरियट हॉटेलांत जालो. 22 जाणांक कोण बिझनस करता तांकां फावो जाला. हे आमचे बिझनस गोवाचे 8वें वर्स आणि आज आमी 22 अवॉर्ड दिल्ले आसा. आमचे 4 मेन कॅटेगरी आसता, हॉस्पिटॅलिटी आनी रियल इस्टेट. मागीर सेकंड कॅटेगरी आसता एक्सलन्स अवॉर्ड म्हणून, आनी थर्ड कॅटेगरी आसता बेस्ट कंपनीज, आनी लास्ट कॅटेगरी मेन कॅटेगरी आसता ही पर्सनल ऑनर्स. अजून आमी वेगळ्या क्षेत्रांतल्या वेगळ्या एंटरप्रेनरांक, बिझनसमॅनांक आनी होतकुरो अशे लोक आसा पळय तांकां आमी प्रत्येक वर्सा भुशयतात विथ अवॉर्ड्स स्पेशली मेड फॉर देम. And this is a year-long process. आमचो हो फूल इयर प्रोसेस आसता टू फायंड आउट हू आर गोइंग टू बी द विनर्स ऑफ द नेक्स्ट इयर्स अवॉर्ड्स. सो आमचे फुडल्या वर्साचें काम फायच्यान सुरू जातलें. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर गोवा जिल्ह्याचे संचलन आज पणजेच्या आझाद मैदानाचेर जाले. आमच्या 40 जवानांच्या वीर बलिदानाला आपण विसरलो नाही. 12व्या दिवशीच आपल्या जवानांनी 12वं घातलं. ती घटना आम्हा सर्व भारतीयांसाठी अतिशय अभिमानास्पद आहे. खरं तर त्या दिवशी, ज्या दिवशी शत्रूच्या गोटात शिरून छाती ठोकपणे त्याच्या गोटात शिरून त्याला नामोहरम आपण केलेला आहे, ही घटना भारतीय इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षराने लिहिली गेलेली आहे. त्यामुळे आजचा उद्देश हा केवळ हिंदू चेतना संगमच्या पार्श्वभूमीवर आपण पुन्हा एकदा एकत्र आलो आणि आपण पुढची झेप घेण्यासाठी थोडंसं मागे पाहिलं. त्याचा आपण एक करू शकतो का, त्याचा एक आत्मविश्वास आपल्यामध्ये उत्साह वाढेल यासाठी आपण हा प्रयत्न केलेला आहे. आणि याच्यानंतर पुढच्या काळामध्ये लवकरात लवकर अशा पद्धतीने एकत्रीकरण तुमच्या तालुकास्थानीच तुम्ही करावी. पेडणे तालुक्यान एंटायर खंयच अशी सार्वजनीक स्मशान, हिंदू सार्वजनीक स्मशान भूमी नासलेली. आणि ताच्या खातीर मोरजेच्यान सुद्दां हाच्या पयलीं जेन्ना माणूस एक्सपायर्ड जालो तेन्ना ती बॉडी घेवन गोवा एसेंब्लीचेर गेल्लेले. आणि हाचे सगळे पळोवन जे मंत्री आसात, ट्युरिजम मंत्री बाबू आजगांवकर हांणी पेडणे तालुक्यान म्हणजे पेडण्याच्या नगरपालिका क्षेत्रांत सार्वजनीक स्मशानभूमी केलेली आसा. आणि ही सार्वजनीक भूमी स्मशानभूमी आयच्यान सगळ्यां खातीर ओपन केलेली आसा. सगळे एक कडेन अश्यो मशान हांगा पयल्यार खूब मशान भूमी आनी दुसऱ्याक एलावड ना, तितलेच समाजाक पुरते एलावड. आमी बांदलेली आहा, आमी गव्हर्मेंट लेवलाचेर बांदलेली आहा. पण दुसरो असो म्हणल्यार ते आनी कास्किसांव तयार जावप, आनी प्रॉब्लेम तयार जावप. म्हणून एक माझ्या मनान अशें दिसता एक सार्वजनीक स्मशानभूमी आसची. तेजे भितरले हिंदू समाजातले कसली खंयच्याय जातीचे आसूं ती तो त्या स्मशानभूमीत ताका तेजे संस्कार करपाक जाय. हें एक आसलेलें. आतां वयतलो कसो जागो तर कोण दिना. गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंडुलकराक आमी जवळ 25 वर्सां पेजाद पद्दतीन ड्रायव्ह करतना पळयला ऑन द फील्ड ऑफ क्रिकेट. ताका आज आमी हांगा केप्यां पॅट रोड बडीजाच्या इव्हेंटान ऑफ रोडिंग करतना पळयलो आनी इट वॉज अ व्हेरी व्हेरी अमेझींग मोमेंट टू एक्सपिरियन्स.
I think keep the passion alive. Keep that kid in you alive, because that is what is really important. And it's not just for off-road driving. Generally in life is what I would say. Keep that kid in you alive. Stay passionate about whatever you love in life. I think that is really important. And I think with freedom comes responsibility. So drive responsibly. Enjoy this moment. I think it's going to be something really, really spectacular. यहाँ से मैं पहली बार गया तो मुझे भी डर लग रहा था. But it is fantastic. I mean, you guys are incredible. I can see almost 150 participants here. See, not in India, but I have driven a little bit abroad. So I knew where to keep that momentum going, you know. So suddenly climbing up, you decide to leave the accelerator and then press it hard. It's not the ideal thing to do. You have to feed in power. So that much experience I have. My experience has been fantastic. So I hope that all of you enjoyed as much as I did. शेफ इदिया कोता हाणे आयज चावल बेतालबाती हांगासर आपले नवे रेस्टॉरंटाचे इनॉग्रेशन केलें जाचें नांव आसा कोता कुझीन. Let you know that we have come up with a multi-cuisine restaurant in Chaul, Betalbatim, Kota Cuzinia. This is all with the support of my mother-in-law, who is a Goan chef, Chef Idia Kota, who has won many accolades and gained recognition in the hotel industry. She, along with her son, Mr. Sharif Kota, who has tons of experience in the food industry. At Kota Cuzinia, we believe in good customer service, where people will not just consume a product, but relax, enjoy with the right ambience and personal attention. We hope our customers will have a fine dining. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.